Jesus. Ya noma ngabe kuyintukela kodwa kulamanzi abo Jesus. ayoma lebanye kodwa lebaphuze kuwo abo Nkosi yomusa isibusisi Jesus. ngibingelele libandla emini yasekuseni egameni lika Jesu Kristu amen Jesus. bingelele inceku tonke egameni lika Jesu Kristu amen enceku lephakathi kithi babe mthiyane egameni lika Jesu amen bingelele bobabe bomake mfundisi lusha usande school egameni lika Jesu amen ngimbabe umntwana kaNkulunkulu ngathethelelwa dono dami haleluya amen isikhathi lesiningi ngivamise ukusho ukuthi ngadalwa ngingakholwa haleluya amen ngafudalwa njengabantu bonke kwakukhona umuntu wesifazane nomuntu wesilisa wabe sokudaleka mina inkosi yomsibusisi haleluya ngadalwa njengabantu bonke haleluya angidalwanga njengenkosi yethu haleluya yona leyehla ezulwini yehla ngesimo semuntu haleluya ukuze ukuthi mayikhuluma phakathi kwabantu bayive kangcono haleluya nami ke bana bakaNkulunkulu ekuseni ngiyalangadelela kuyawufika ekhaya ngo-2022 kodwa iminyaka solo iyafana uguquke inama uzubone ukuthi into emhlabeni atitshintshi njengoba sicabanga thina sihlahla la sime khona nekusithole 2022 sesisukile lapho sesime kuleyinzalo solo simile lapho kutshintsha umuntu asuke enzaweni yakhe umthole seme kuleyinzalo abesathi umnyaka lomunye kodwa umnyaka solumile ngoba langa solo liphuma ngala lishona ngala solo tinsuku ti7 evikini atitshintshi haleluya amen siyabonga uNkulunkulu siyabonga make makhaya Jesus. ukuthi noma bangathi 2022 solo thine sisathi inkosi uJesu yasisindisa nakulo 2021 besolo sisho njalo sithi siyayibonga nakulo siyayibonga haleluya amen nami bazalwane uNkulunkulu uthe lo mnyaka usengahamba kunemlayelo lathi ufuna ukhambe ngayo amen ngizomthula ebandleni la into lengasiye umuntu haleluya kuthiwa lethi ngiyowuthula kona nganikwa lokona nakhonjwa na ukuthi hamba uyothula lo lele ngikuphethe akusikwami kunebantu lebaphethe tindoda kodwa mina lele ngikuphethe akusikwami ngilemphathisiwe ngumnikati welibandla kokuthi into uniketa bona haleluya Nkosi yomsibusisi muhle uNkulunkulu bathandekayo uyabona ngicabanga la ngichamka khona babemthiya usekuseni kakhulu kunalala sekubona ngiyakhona ngoba la ngathi ngiyakhona babemakhadi ayikho imihuzuko yakho kodwa lela ngichamka khona nginemihuzuko yakho ngimidwa emtimbeni tinyawo tami timidwa ngoba labe tinyathela khona kwakungamele tinyathela Nkosi yomsibusisi amen kodwa ngokusikelelwa inkosi
nami ngabalwa kulaba leba kulendlela ngathola nami sengemukelekile ngathola nami sengiphathwa njengabo ngiqhamuka nginganalutho ngiqhamuka nginemancebanceba ami wesinye isikhathi uthi ungithulukile kule manceba bese ngiyavela kokuthi ngiyathulukeka la kodwa ngisitwe ingozi ithi nange emtimbeni yami le manxeba lokukhala ngawo athwele ngimi hamba wena ungabuyele emuva muhle uNkulunkulu bebamthemba ya muhle uNkulunkulu bebamthemba kube kuyabe bathu ngabe sabuyele emuva kube kuyabe insandwe bathu ngabe sabuyele emuva kodwa sahamba safuna lokusilahlekela sakuthola haleluya Nkosi yomsibusisi ngingibabe emntangeni ya ngizotsalele bantwana lebengankosikazi ayithatha umnikazi nasa kodwa ngisabambelele kuleli ngisabambelele kuleli ngoba uma uwedwana nekukhole uhamba athukule awuside ngoba ngangedwana ngeke ngivele usho njalo kwekokophethe uthi mangedwa ngeke ngisukhona kodwa ngokusikwa nguwe ngawukhona sihamba ngokusika ngokwethu siyahluleka sibambele amabhayibheli sibambele ikanteli sokwazi afunza kuSamuel wokuqala sahluko 17 Samuel wokuqala sahluko 17 bese futhi sesibese yakhe siya kusikroniki yesibili sahluko 14 mase silitholile yabe sengisho vesi udileya ngamabomo lokuthi ngingasho lemavesi ngisho letincwadi ukuze sitithole sikhona ukuthi bamba ngokuthi mase ngisho lemavesi losifunzelapho ube lula kuye ngoba liphumasi sonke izile tonke letahluko Samuel wokuqala sahluko 17 izikroniki zesibili sahluko 14 sifunzele Samuel wokuqala sahluko 17 ufunze 38 and 39 bese kuthi ngale kuzikroniki ufunze neti verse 11 uma akhona lemanye mahumusho noma ngazabe mathathu noma ngaba ngani makaqedza lo sifunzelapha vele lo yakhe umusho la nalo yavele ngehumusho la bese munye uyasithandazela emveni kwalokho live lenkosi Verse 38. Ngako Sawula wabese wembathisa Davide ngetembatho takhe. Wamfaka imbaticho yelitfusi enhloko. Wamembathisa ngelibhaji lensimbi lempi. Davide wabophela inkemba yakhe kule ngubo yakhe. Wasesewetama kuhamba hamba ngobe abengakakwedayeli. Yes. Davide wakhuluma kuSawula wathi ngiyehluleka
ngiyakhamba ngifakele timpahla angikadetayeli wase uyatikhumula verse 40 wase uthatha imvubu yakhe ngesandla cha uthithele lapha emabili sisi 38 and 39 Chronicles tesibili chapter 14 verse 11 Asa wakhala kuSimakadze uNkulunkulu wakhe wathi Hawusimakadze kude lofana nawe ngekusita lode emandla umvikele kulonemandla Siside Simakadze uNkulunkulu wethu ngobe sethembele kuwe futhi side kude kulwa nalempi lenkulu kangaka ngobe sethembele ebiteni lakho Awusimakadze wena uNkulunkulu wethu ungavumeli umuntu ukuthi akuqobe uSawuli wemembathisa ezakhe izingubo wamfaka isigqoko sethu sekhaya wamgqokisa ibhanti lensimbi uDavide wabhinqa inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe wazama ukuhamba ngokuba wayakazilile uDavide wathi kuSawuli akunakuhamba nalezi elingazilile uDavide wayesemkhumula Verse number 11 uAsa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi Jehova ngakho ngaphandle kwakho ongasisiza phakathi konamandla amakhulu nongenawo sisize Jehova uNkulunkulu wethu ngokuba sencike kuwe sifike negama lakho kulesi siqulu Jehova wena uNkulunkulu wethu mawungahlulwa umuntu He gave his own armor to David for him to wear, a bronze helmet which he put on David's head, and a coat of armor. David strapped Saul's sword over the armor and tried to walk, but he couldn't because he wasn't used to wearing them. I can't fight with all of this, he said to Saul. I'm not used to it. So he took it all off. Verse number 11. Asa prayed to the Lord his God. Oh Lord, you can help a weak army as easily as a powerful one. Help us now, oh Lord our God, because we are relying on you. And in your name we have come out to fight against this huge army. Lord, you are our God. No one can hope to defeat you. We are leader of our siyathandaza egameni likaJesu ukhulekela babe umoya wokuliva baba wethu longwele uvule babe indlebe kamoya moya longwele kaNkulunkulu sihambele lona futhi silomele baba wethu lonemandla khuluma ke babe ngenceku yakho baba wethu lomuhle sibe sesile siyasuthiswa egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu manje kuze kwephakathe amen amen seliwile phakathi kwethu livi kaNkulunkulu bathi lifana nemvula lethu mayehla ifike uthambisa umhlaba namhla lehlile itothambisa inhliziyo Nkosi yomsayibusise la bazalwane namhla ngilethele umlayezo lo kimi nawe wokuthi ugcoke letinjalo haleluya amen ugcoke letinjalo sihloko sami leso hey ugcoke letinjalo ugqokiswe mbani nalahle nalahle komathani nalahle ugqoke letinjalo
Naloyo phethe uyaqala uyadibuka. Uthi ugqokele tijana. Lo khuluma ngetimpahla tembi. Haleluya. Uthi ugqokele tijana. Timpahla tembi tihlukile. Atimanamane tigqoke. Tigqokwa ngoba kukhona yini. Naloyo ugqoka timpahla eticonzene nempi laconzene nayo. Kodwa impi yinye yona. Kodwa letimpahla tehlukile. Jesus. Nale micibisholo yehlukile. Ayikakhwanga ngokufana. Kodwa impi yona yinye. Yokuthi kufuna kuncobeke lomunye awini. Kodwa le thulusi leyo setshenziswa lapha ayifani. Haleluya. Amen. David siyamathi ukuthi bakamuntu lo njani. Siyathi ukuthi lembi labakabhekene nayo imbi lenjani. Kodwa mina namhla ngilethe ukuthi lempahla lo igqokile injani. Hallelujah. Yale impilo lo ubhekene nayo. Jesus. Ingozi yomsayibosisi. Hallelujah. David khona la simthola khona alwa impi. Uyilwa uyedwana usendle. Ubhekana nelibhubezi nelibhele. Ngoba umuntu loluseyini timvu teyisowa. David asalusa letimvu kwaqhamuka libhubezi labamba inye laha. Ngoba David bekungumelusi lobekathembekile. Washiya lawa nato wawuhlasela libhubezi waliphuca lemvu. David uhlaselwa libhele. Lifike lithatha inye yeti. Uyahamba uyolihlasela ufike uyalinqoba uthatha lemvu. Ngoba le timpahla lebetigqokwe nguDavid ngito letamenda kokuthi anqobe letimbi letimbili letibukene nayo. Ngito uthi kuwe ugqoke tiphi timpahla. Angikhulumi ngalesuthu lengigqokile. Aleke yangifayithela. Jesus. Jesus. Ngifuna ukukhuluma ngale mpahla lefihlakele. Jesus. Sikhathi lesiningi lempahla kukhulunywa ngayo. Ngifuna le mpahla lefihlakele. Kokuthi namuhla uNkulunkulu asembulele yona. Kokuthi namuhla uNkulunkulu asisite kuyo. Inkosi yomsayiba ibusise. Amen. La ku 38 and 39 sithola la ukuthi David umbathiswa nguSawuli. Umgqokisa tingubo takhe. Tingubo tembi. Bangamasirong Saul. Ngoba unika David tingubo tembi. Ngoba David uyabukana nempi. Ukhumula tingubo takhe uyamnika. La ngobe ngato Saul. Hayi David. Saul ukhumula tingubo takhe la ngobe ngato. Utinika David. Kokuthi ayowulwa lempi la tawubukana nayo. Jesus. Uyatithatha David. Uyatigqoka. Uthi uma tigqoka David. Uthi lethi adinglingana. Uthi uma tigqoka David. Uthi lethi angaboni lutho ngato. Jesus.
Dani Dembi kodwa uma sathi gqokile uthi yebo iyangena kodwa inkinga yale timbala angaboni lutho ngathi Jesus. lele minikwa ngiSawuli dona Dembi athi sita lokunye Dembi unikwa timbahla Dembi kokuthi akahamba yolwa impi uma sathi gqokile uthi le timbahla leti athi sito lokumele ngitigqoke ngoba akukho lengingakukhuluma ngakho le timbahla longinika dona wena Sawuli ngitawutikhumula ngoba tikalwi ngami talwa ngawe kukhona tami lengalwani ngato ngitawubuyela ngigqoke dona ngoba ngiyakhona ukukhuluma ngato kokuthi nganqoba kuphi ngato kunetizathu lengitibekako ngaletimbahla kokuthi nganqoba libhere nganqoba libhubesi ngaletimbahla lengitigqokile angeke ngigqoke timbahla takho ngoba ngingaboni lutho ngato. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Abona lutho. Oh, Jesus. Abona lutho. Umnyaka usaqala Oh, Jesus. gqokele tija nyaka usaqala ugqokele tija gqokele tija Jesus. uboneni ngato uboneni ngato khuluma ngetimbali khuluma ngetimbali khuluma ngalento yakho Ndoame yakho ngawukhuluma ngayo ngalelinye la uNkulunkulu bakangivumela ngoba nayo ifana naleti mbahla leti Oh, Jesus. aneke ngayigqoka nato ngoba uma ngitibuka angathi lutho ngato ngifuna timbahla ngidathi uma ngitigqokile ngithi ngibonile ukuthi yini lengedile ngato Jesus. David uthangeke leti hathi ngilingani leti Yeah, Jesus. noma ngitifaka ativume labanye batigqokile batsitse timpahla tabo batibeka phansi batigqokile kungakothi babangela umsitho ngoba kude labanqobe ngato khona kungakothi bavusela umsitho ngoba batata bakaze bahambe ngato Jesus. tiphi wena lolo ligqokile unyaka usaqala lolo nqobe ngato ku-2021 lolo mshoko uthi 2021 sowudlulile kuyi soku-2022 unqobeni ngato tiphi ngize ngizonde kutshintsha iminyaka ngoba lo munye ukhamukele impahla takhe lawile ngato ufika ku-2022 babemetiso bamniketa lebanye lomthatha lomunye umniketa impahla takhe uthambe ulwa impi uyathatha ngoba uthi ngu-2022 Jesus. 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 Hallelujah. ulwengathiphi wena ulwengathiphi umasiyamale uzikronika u-asa uthandaza lomunye umthandazo manje wembi uthi wena uNkulunkulu lo stisela kulesibuzo mawungatholakala ufuthi lwamuntu thandaze wathini wena thandaze wathini uya-understanda asa ukuthi le fight ayisiyakhe uthi akunawuhluleka mina babemethisa ukuthi asa
makungahluleki mina kodwa uma kuhluleke wena uNkulunkulu uhlulwe umuntu ngoba uNkulunkulu wakhe wena thandaze wathi wena ngiphe amandla Nkosi ukunqoba lesitha wena unganqoba sitha wena unetitha wena unetitha unetitha na ngoba titha kaJehova wena unasitha wena cela ukuthi uNkulunkulu ungahluleki ngoba umuntu awuhluleka ungilwele utawube kuhluleke wena ngale maye magama wena ungakahluleki athi uthithe ngasilethe yonke imithwalo kuwe so ulethile lo mthwalo uma kuhluleke yena utawube kungakahluleki wena utawube kuhluleke yena Jesus. Lethe lokho ulethe lokho bazalwane impahla uthi ugcoke impahla lethi njalo ulethe just lokho uNkulunkulu uthi into othula lokho uthi ugcoke impahla lethi njalo ungathusa 2021 na 2022 lo lokumbethe solukumbethe tawukhunyula lelanga ibuye inkosi uJesu umbethele wena ulethe lokho lomnyaka usaqala ukuthi njengoba lokugcokile ungakukhumuli uthathe kwalomuntu ngoze ukuthi kusisi Hallelujah. akukhumuli thathe kwalomuntu ulethe lokho mlayethu Hallelujah. ulethe lokho mlayethu Jesus. uNkulunkulu umbonile nami ukuthi mhlawumbe kusekhona la kuphumule khona wathi akakwadi ukukhuluma ngalomunye ufuna akhulume nawe lo mlayeto ngilethele wena makenkosi ngoba nami sengikutholile ukuthi qaphela ukuthi nomuntu uyogqoka uke wasebenza kuphinga uke wasebenza kuphinga David akathiswanga umbuso uthobele njengokusho kwelivile lenkosi wathi ngiyangena kude wathi enkosi before atawungena kude umtshelile ukuthi mina ngake ngenta kokuthi nokuthi kodwa ngivumele ngingewenda kulo wathi hamba uNkulunkulu wakho akusile kodwa thatha nako ugqoke wabona David Saul anganato tikhali tokulo kanti David umtshelile ukuthi uke wancoba yini wabe sokukhumula takho yamnika yangasebenzi kuDavid Jesus. ulethele lokho Hallelujah. ulethele lokho Jesus. nakuye Nkosi Jesus. uyithandazele ibandla Hallelujah. egameni likaJesu Kristu Jesus. waseNazaretha Lenkubo Lenkubo
okubhalako ngakutshala umumvino namandla. Yes, Jesus. Pho sowuguqulwe yini? Namhla siyemphatha. Sifuna kwemphathiswa. Lutho uhambo lidinga ukwemphatha. Bathi uNkulunkulu ufuna kutheni bazalwane? Bathi nje sinakela ukuthi siyemphatha. Jesus. Asimphathele lo munye but utimphathela wena. Ijeni tawuhanjwa nguwe. Oh Jesus. Hey usekuseduza avakale emaqhutsa akho. Asikufubeleni semphatha. Mhlabele uthi le mkhubo ivela ngehla. Kude lo tawutha ngikuvanga uNkulunkulu. Kuthi dikhathi tethe. Dikhathi la kumele umuntu emphathe khona. Hallelujah. Emhlitshweni yami ngilapha phasi. Yangena kuvela lo mlayeto nothi umuntu bazalwana lahlekelwa uNkulunkulu. Oh Jesus. Noma umuntu anganaNkulunkulu. Yanga walahle madloda kubo. Jesus. Angadilahle dikhwama takubo. Oh Jesus. Ngoba kule ndlela lesihamba kuyo kunemnikati wayo lothi mina ngiyindlela. Jesus. Sokuthinga ke abantu abatawumbatha igown yelisulu. Lenganatiqi, lenganamabala. Ngoba ngiyo lesitawunqoba ngayo. Hallelujah. Sesiyemphatha abazalwane. Sesiyemphatha abazalwane. Jesus. Semphathela lentinto lobukene nato. Ngitshatshiswe kulamagama man, amani. Ngibalophethe isiZulu uthudana. Jesus. Sitothandaza siyemphatha baba wethu. Siyemphatha. Thank you, Jesus. Siyemphatha. Siyabonga nqaba uNkulunkulu. uNkulunkulu akwemphulelele into ngoba abantu abakethu sifike ekukholweni sacabanga ukuthi emastadi asekukholweni entasifaneleke. Kanito lo iphuwe nima ifanane lo iphuwe ngumnikati wayo. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Lesikhathi sesiseswini komake wethu singakadala bazama kugadla babhala benda konke batha phela kwesisu batha phukwa basalwa sasinza ngoba besi original saphathiswe amandla egazimu kodwa ngenxa yebuthe bandlela igown yathatshulwa ngameva yathatshulwa amarasane yathatshulwa tinsiti yathatshulwa konke yathatshulwa ngamaphulo kodwa namuhla siyabuyela siyaphatha. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hey siyaphatha. Jesus. Hallelujah. Diresa netabole vela tsasebenza siyaphatha bafo. Futa matiso futa. Jesus. Zikronika verse number 11. Lesizulu futa alibasaba. Asa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi Saluthula sesi. Bamfuna lokho nje. Kuthe timeni lesibhekane nato munye umuntu lesikhala kuye. Jesus. Umuntu lesikhala kuye ngilolonge wethu. Hallelujah. Jesus. Uma sarathandaza lithi iBhayibheli wakhala kuNkulunkulu wakhe. Lokusho ukuthi lento ayiqale kukhaleni kodwa iqale ukuthi uqale wadane naye. Ngikhala utawukhala kahle kuNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Jesus. Khalile emadlotini. Wakhala kwaHodoba. Jesus Christ. Wakhala kwaBhuli nakwaProfeti. Wakhala nabafundisi. Kodwa kwangalungi. Bathi asa wathi sibekwe nguwe phambi kwesibuko. Jesus. Suke sikhala ku. Thank you, Jesus. Wathi masikhala ku. Siyakwazi ukuthi wena unemandla lamakhulu. Emandla akho makhulu kunalelo nemandla kunathi. Kodwa umuntu Hallelujah. wekuthi uthelele wena. Ngapha uNkulunkulu uthi yamangiphethe yini? Jesus. Sometimes siyabeka tandla. Phatha sidongabe ngumfundisi tandla futhi kusekele khake. Jesus. Akukaphelele. Ngaphandle ukuthi lisulu likwemphathise. Emandla okuphumelela empilo obhekene nayo. Hallelujah. Ngeke Nkosi iphula lamagama. Ithi imbi yinye.
kodwa tingubo katifana. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Bible lithi David wayeyobukana nempi yamaFilisti la kunaGoliath khona. No. Saul ehluleke ngale takhe. Hallelujah. Hayi bazalwane. Jesus. Uthi David uthi Paula sikhuluma lesikwatiko nalesikubonile. Hallelujah. Ngalamanye amagama asisanganiswa kwakuthi amadimoni afakaza athini ngoba lesikhuluma ngosiya kwapi lesikukhuluma ngosikubonile uhambe nathi wawela nathi emnyakeni odlule namhlanje sigibela kuye sikhuleka naye ngoba indawo nasezulwini inemandla Jesus. imandla kusinqobeni maphumi kulomnyango uthawuswa kulomnyango ube netaba lotatisho uthi kuthi abanginakaka vele ngeke bakunaka ngithi nabo banetabo nabo babhekene neyabo impi uthi Davide buta kuwe ngegama likaJehova wasendulo bengambona hlane phansi kwephumezi ngangidabula kwalandela iphele ngangidabula kuwe the same way. That's why Asa athi sithembe igama lakho so masiphopha uNkulunkulu kube khona umuntu otasehlula thina sinegama lakho. Hallelujah. Sesiyathandaza umusele lephutha wathi kuthi tima dihambe kahle simo siyaphindwa empilweni Jesus. njengoba ulasontweni kwakathi umoya wakho kodwa kuyasamandela uphumela kuyo lempi iyawusala kukatabula busuku nemini ungaphumuli balele bantu beva kamnanzi kodwa wena ungenako ukuthula ungaphumi kulomnyango ungakade utosurrender kuNkulunkulu umnikati wempilo yakho. God bless you. Ungasali ungakade kuNkulunkulu wenyama yakho yonke. uNkulunkulu uyakwenzela taba lokutathi noma kohlulekiwe kodwa uNkulunkulu eme ngakuwe. Bazalwane inemandla lento linemandla leligama. iBhayibheli lithi siniketwe lona phezu kwamagama wonke lona liyasephula lona liyaphudlula. Ivele ezulwini ngomhlo. God bless you. Jesus ngiyathandaza. Lenkubo ngiyathandaza. Simo sakho saziwa nguwe. uNkulunkulu igama labaphasi bamagama wonke. Ivele Nkosi. Mighty Jesus. Ukhuluma lamagama uthi Nkosi nembathise indlela yenze mawungekho wena kodwa mawukhona wena kude okungenzeki kuwe. UJehova igama lakho. Hayi uNkulunkulu igama lakho. Kube ngakungesiwe ngasikho la. Wahlabelela Israyeli wathi inqola nemahashe empi kukhanekathanelwahle. Hallelujah. Emandla uNkulunkulu abonakala nasesizukulwaneni saIsrael bathi sifile uNkulunkulu wenu lowavula indlela phakathi kolwandle. Namhlanje siyamdinga kule Jordan asibhekane nalo. Kwenzeka njani kuyaphathwa. Jesus uyaphathwa. Impela sinikiwe. Sondela indlela kaNkulunkulu. Sizothandaza igama likaJesu. Sizothandaza uJesu. Jesus Christ. Qala umnyaka sondela lenkubo Nkosi yami. Lenkubo sinikiwe.
isandla sakho komdala wensuku Now, Jesus. njengesayini yokusarenda kuthi ngibone ngenzela umusa namhlanje mina funa kuphuma la kebhathisiwe amandla lentaba ngetulu kwebuthakathaka babo ngoba sibuku sembile sinkakile behlulekiswa ngisondleleni baba siyabonga egameni lasekhasini likaJesu ibandla lakho uNkulunkulu wethu omngcwele limi phambi kwakho njengomakoti wekudla sindiso phatha amandla empumelelo wena uyithwala lamandla sesukweni ungumpheme wokuphephela kwethu izwi lakho lithi uvume unyawo lomgcwele wakho lushele ngaba ke Nkosi siwajikisela entandleni takho siyabathwala ngohlaka lomthandazo sibakhuphulela kuwe wena uNkulunkulu wanyama yonke yibo Nkosi ngakubo baphathiswe amandla entuke amandla baphathiswe ugqobe entuke ligqobo olunamandla lokubawelele ngaphesheya ukuze Nkosi konke okubhekana nabo kungabonwa ngabo kodwa kubona nguwe njengeNkulunkulu bathi bona sebangashaya bese bahakalisa thuba bekade singenawe ngasaphelele endleleni kodwa ngoba wena bekade ukhona usikhuphusele kuleniso ukuthi sidle sinqo namhlanje kabayibone siyadlala indumiso kuthi umbayathe uNkulunkulu wanyama yonke yima ngenkosi inkosi enqobayo kwenehlaba bayigama nengathi yaJesu. We thank you Father in Jesus name.